دم باش تماشاوانین هجا وای جارکی دی ام بورنه به برنامه نان و دان ام لسر اکرانین و نه هفتیم بورین بلکی و تماشا کربن گلک خوارنین به طعم خوش ما بوره پار و کر معانی سر اکرانین و اف هم گرامه دوف طعم خوش هم جی منوا دولمند کرنا منویا مطبخ نان و دان بردام دکه لسر وی اساسی جاره کی دی ام بورنه ازو دالیان استا مرحبا اشتره مرحبا سپاس ایرو ام دیسا هیویدارن کو دالیان استا جمره خوارنه کی خوش چه که براستی جی ام هفتیم بوری جمع آنی زمان ام گلک علمینه دستیوی چوایی تباشی صاحبی سپاس گلک سپاس وان دمین در باسپویی ام براستی جی خوارنین که ام چه دکن برنامه که ام چه دکن تی عجباندن ایرو تجربه چیک؟ اما ایرو توا کلیسه چیکن، دزکی تفسیر چیده به. اما لبرا گوشت ماهیه، گوشت برخای. گوشت چیده به. تمام. ام به کیر به زرقه بکشینن. به کیره چیده به. تمام. یعنی شام بدن تاویا کلیسه. و لبروی اما عاشوره چیکن. لبرجی عاشوره چیکن ام دمها محرم دنه. اما هکی پیروزه دوی مهدجی عاشوره هر مالی هما بیجه تیچه کرن ایجا کامی بنیرن دالیان استا چواچه دکه و طعام خوش و خوارنا کو نافداره هر دواجه ام مراق دکن اما گاوه که دی یک بینن سر اکران هر وها مهنه که بحثا ویجی بکن بحثا گرینگی ها ویجی بکن ام بیجن نان و دان دست بدی مگوت ایرو امی تاویا کلیسه و عاشورش بو چیکن م معظمه خو یک بیک آنی سر اکران نه جیبلا دالیان استا یک بیک اف خوارنین م چوا چید بن جمره بیجه تاویا کلیسه م دست پی بکن م گوشت دالینه برخو تاوا کلیسه بله ام د تفسیر چیدکن گوشت وی امی به تفسیر خوش نشان بده تفسیر کی اوهایه اما دویده چیکن؟ دویده چیکن. تمام. لبرا گوشت برخای، گوشت دواره و دویه برخای وجودی دار. دوی برخا، یعنی هم گوشت دواره هم ای برخه و دویه. دویه وجود که بکی. جو چی تو هر دو گوشتا تبلیغ کی و سا تمامی خوش تمامی daha خوش شده به جو قاسی قابورگا مثلا گوشت برخه گوشت پارسیه گوشت پارسیات که بکی. خوش هبدو دیگری تا مثلا وقتی تماویش خوشه کباب تماویش خوش دبه گوشت پارسیا گوشت هری جی خوشه گوشت پارسیا تبکی کیجا کبابی برناد شش دا وقتی باوج ازگاری جی جدا برناد تماویش پر خوشه تمام جو قاسی ام وی ام سر وی گوشت جاره کی دی باخفن ام معزمین دیجی بدنا ناس کرد برا ایسوت سور هن پیوازی ما هي سیر هي مایدانوس ما هي لبر باختانوس کیویه ایسوت قاپیا اوی سور دکیه پیوازه و سیره سیره پیواز جی هورد به دبردان پیواز ام وک قرطوس میشکن دینی بری یعنی تمام اف خوارنامه یا تاویا کلیسیه معزمی اون تگوت من کیرا زرخانیه ویجه نشان بدن کیرا تایبته بوی کیری و گوشتی وان سبزا و هور بکه دالیان استا لان حال وربه اف جی خوشیا و خوارنه مرود کاره بیجه ناسا یعنی نب ام گوشتی خواه ام ناکشینه نب کیره چیده کیره مبکشینه کیره daha خوش چیده تمایی دی خوشه براستی جو سانه
evdeki bir دعفچقه گوشت او تماوی تماوی جدی چه جدی. آوای باشه. درد که راسته او یام دیسا بحثایی بکن ام در باسی معزمه عاشوره جی ببین گلک تشتا مدانی نبر خو هر وحال بریم در باسی ببین خوی اینکه پول ببر ایسوتا سوره ولورا خوی اوجد کمی نوا گوشت اف سافران جی تبع سافران جبوی عاشوره ام در بازی عاشوره ببین سافران لورا مثلا اوک ام دوج جبو قاسی کو هنک رنگی خوش بده tamam او جبوی آوای بکارن مثلا جاره تشکاری شیر جی بکی زکا شیر او جانا که تنکی جدی به بجارم مگو برنگی رنگی وید ها malzeme diyem bijmin paşam ya bu detay شکلی ما هي قاسی بارداخ کیه شکره. لورا فندقی ما هي گوزه ما هن بعیب ما هي Ve لورا تریه رش İyi haşke. شوکه tamam هجیره قایسینه و لورا مویجه. مویجه مویجه ev مویجه triye biçuki بچوکه çuka kud bijne ev جبوی jeye بو ایچ و her vaha مویجه normal ku her mali hene ev jeye موجه بدن دکن yani daha مویجه hoş beyden şeyler. dike u dan Dan böyle şimdi ki runi mali heye. bunu mali jî keviye hnek her vaha hnek malzeme di jî hene me dananî ne berxwe Noki me fasulye mecil Ev jî ser ocağı Ser ne? ocağı dikelim Ne? ama da ser ocağı. nok û fasolî her wa dan jî Evet. ev tiştên ku hinekî jê re dem lazim e divê hinekî di qederê saetek di do Bipije. bikelin bipije paşî tevlê aşûrê bibe ji ber wî yekî berî em dest bi bernama xwe bikin me nok û fasolî danî ser agir ew dipije li wir tamam nexwam dest pê bikin tu ewil bêjî em danê xwe nekî bijînin Dane böyle kuşkhane de etxazım ki ava kelandi heyeti. tamam ez hinekî ava kelan diştere bînim bila ya dixwazî binê pê bişoxlîne niha em ê danê xwe bipijînin tamam Dane ko şuştu bu. me danê xwe pê binivî Mesela navbera şarjara ku me şuştiye. me navber dayê me wî wextî me şûşt em ji bo zêde dem wan danekin Evet. niha em dan hinekî wê pije qederî çi xas bila pije Dan dancı qasi 20 dakika 25 dakika şey yani. ne Bazı hinki jeter xamber prezide. tamam danê hinekî kêm bike dixwazî Böyle prezide û ne ki. em ê avay berdine serî ew ê bipije her wiha divî navberî de ca divê em malzemê xwe de hazir Malzeme kin, ha? nedir böyle qaysiye Em bir jire juraki. tevi hur bikin. tamam Ne ki zeyde ya. Bana denizleri. ew me hinekî ava kelan dî aniyem berdine ser Berdeki tevi gördük. Ya dan av pır doxuya biz berber zeyde bikin. bes ev niha Ana bes Ana biz bes, berber tamam. zeyde bikin. ew niha li ser wê bipije He. îca dora çi ye Sonra az güz dixazım ki hur bikin. Güzün da tamam me gozê xwe li vir daniye evên dî jî hinekî wê hûr bibin ne wisa hur bikin. Bu qasi ku hani bir ser kevçi te xarni böyle parayı hur bikin. yani wisa em di me hawnê de jî ew nakin Ve havanı ciddi. Bakın ako sirti de şekilde Biraz zede hur nebe. Böyle hur nebe o daha hav ke ser evke daha çetere. aha tamam yani sula yusay Usula yusan ya. tamam başa ev li vir me got ne aşûre ji nebata çêdibin nebatên xwezayî çêdibin He. hem di nav de em mirov dikare bêje çerez hene weke goz û findiq û beîve û her wiha nebatên xwezayiyên ku di bexça de çêdibin hene hejîre û ew ke mişmişe û mewîje û her wiha dan di nav de ye tiştên Tabii işte başın. tiştên ku ji baklagîla tên ew jî hene dan heye her wiha nok û fasolî ne hema çi heye dikeve nav ne Yani şiraniye tevli heveş bu aşure. tamam başa evên tehûr kiriyan bêxne tiştekî Ama dîdan tekrar bıraksa. tamam aşure me got di meha muheremê de
هما بيجل مالا هر کسی تیچه کرن Teşekkür ederim. مها محرمه جی مها کی پیروزه گلک بویرین دوی مهید قومینه هنه هر وها جبو هم رحیوان بویرا رحی شهیدین کدوی دمیده ها جیانا خوش دستانه و هر وها وک خوارنه کی کد ناوا گلده وک ام بیجن آلیکاریا بهوره و هم مثلا هاتنا جمهف وی آویجی مروت کاره بیجه جبر کو دما اف خوارن تی چیکرن لمالات بلاف کرن جی Tebele kirin. No. Rast. yani em ev jî wek kevne şopiyeke birastî kevne şopiyekî xweş e jî aşure ji alî ve taybetiyên wê hene me jî me xwest divê meha pîroz de em jî bibine hevparê vê xweşiyê vê başiyê vê qenciyê daliyan usta jî ji bo me vê nebatê vê xwarina ku ji gelek nebata pêk tê çê dike. Baş e em bi hûrkirina malzemeyê xwe em ê berdewam bikin. Wekî dî em ê çi bikin? Em ana danê me lêt bije hêdî. Em bana wextê tam em qaysî xwe hûr bikin. Bikin ava ger bir rengî nerm bibe. Qaysî wê hûr be keva hejîr Hêjîr jî qaysî hêjîr ew jî ayrıya me bikin qabkî berhenkî nerm bibin ew tiriyê reş ew tev ew ê bike evên ha wê bikevine nava avê ji bo ku avê de nerm bibe. Nerm bibin kî ji Ev ya em têne hûrkirin. Bi ev jî wê bê hûrkirin. Erê. Tamam. Kelek dikelek ev em vana fındıqê xwe jî bavêjin zika fındıqê guzin beîve. Bilana xwe temaşevanên me li va dîmena temaşekin dîmena hûrkirina hem van tiştên ku tu hûr dikî û vayê dî jê me bêxna avê de yek bi yekê me bînin li ser ekranên we li me temaşe bikin bi çêkirina aşûreyê nan û dan berdewam dike. Temaşevanên hêja daliyan usta yek bi yek van malzeme hûr kir niha em ê çi bikin? Na me van hêjîrê xwe û qaysiyê xwe van tiriyê xwe em ê bikin avê. Ha ew ava germ hazır kiriye. Danê me dipije. Tamam. Berhenkî dijî bipije me hêja berî zika. Niha têvana yek bi yek vê avê de. Vê berdinekê. Tamam. Hejîr jî. Em ê tevlî hevbû be tişnabe? Na tişnabe. Tamam. Ez ê berhenkî hêjîr min newkiriye stevî nekim zika. Ji bo qasî ku em ê bidin serê jî. Ha. Bere rewşayê xweş be. Ji bo xemlandinê. Xemlandina wî xweş be. Tamam baş e. Niha hinekî hejîr jî wê bikeve navê û her wiha me wî jû û mişmişî dikeviye divî navberî de dan Danê me kel diçe. avê dikele ev her wiha nok û fasuliyê me jî Ew jî bijin. ew hindik maye temam bibe ev tenê dikevne avê me tevî nav hev de xistiye wê çi qederî çi qas davê de bimîne Bere qasî 10 deqa davê de bîn hinkî xwe bikişîne bikişîne temîz be me dîsa berî nava dam bidin ew çağı bi tamam her kele. bila alvê dirê be ew jî xwe Tam berî ya ji bo serê. tamam nexwe em ê li bendê bin ku heta ev hinekî xwe bikişîne di nava avê de nerm bibe goştê xwe jî bêxne sarîncê bila dinya hinekî germ e bila xirane be yan jî tama wê ew nebe neguhere û paşî gavekî dî em ê dîsa bi çêkirina aşûreyê berdewam bikin îja dora van temama ku gihandina wanê cem hevê were
دالیان استاجی گوشت ما آویت سارنجه و بهنکی دی ام دوام دکن نه برای اینکه دانه ما بپیچه نوکه ما و فاصله ما باش نپیچینی برای اینکه دیش بپیچه و امی دیوانا بگیهین نف ما بگینی هاو چیکر ام بردام دکن بله تماشاوان این هجا ام برنامه خواه بردوام دکن ما عاشوره چه دکر هری داوی ما وان قیسی و هجیر و مویجا مخصبونا و آوه ما آوای والا کر اوینه کی خواه کشان دیه امینه ها چه بکن از آن بیا بکم نوا دان برای اینکه دیجی بکله اوید ناوی ده 3-4 دقیقه بر بکله کلی وره کلی وره تمام دوی ناوبری ده ما اوی خوشی در خستنه فاصولی و نوک جناف اوجی کلیان باش نرم بویه ما جناف آف در خستی ایدی پشتی که اوها کلکیلی هات از امی که آوی آوجی بخی آوی زده بکی دانی ما باش پجیایه دالیان دام پجیایه تمام دام پجیایه ما تشتی خوی که بکمنه ناوی یک بیک هور کرنه حاضرن وکی معانی زمان وان نبات این دیم بردان آوی دالیان استا آوله زیده دیکه تمام اینکه لحاف خن هنه که هم لحاف بخن کف چیه که بینی تمام و نوکو فاصولی جی تمامه ایدی دور هات پشتی که اوها هنه که کلیا امی وای دیج بردن آوی نوسا تشتکی دی نمایه نه تشکی نمایه به جالب حنار ندید ما حنار نکریه که یعنی عاشوره از باورم گلک تشتکه من آوی مرد چه ببینید مرد کاره بخنه راسته چه ببینه ما یعنی شیرانی وان میوه حشک daha doğrusu میوه حشک کبنی ترد کبنی و کنار مثلا هنار براستیجی جی کیوی تایبت ناو ده هیه لبلی ابجار ما پیدا نکر تنه بلکی هناره وی زمانی هیچ نو درد کردن هیچ در نکرد پیاسی من خواست ام یین نباشی تبلی بکن اوه تزاهم مرحب تنی مردات نسری سر که کاساجی daha hoş چید به تمام bir kasiyane böyle bir hangi bikele kelek bikele keve ama işte bir fasulye medvere no kemelvere ama van hejirin و قیسی منن فندق فستق ووز دبره هنی که آوامه سافران هیات خواستم ویاج بردمی برای که رنگی daha خوش بده تمام برای رنگی هنگی زر بده یعنی تینک سافران جی بردی آوی باشه او جی اوه کتی کاروی دست اوندا مثلا سافران تنه بید کارش خورا هنگی شیر جی برده که شیر جی یعنی هم طعمه خوش دیگه طعمه خوش دیگه که سافرانجی یعنی طعمه خوشه جی و پر رنگناک جی رنگی خوش که بریم برنج چیکر بو سافران بلکی تماشاوانی ما بی بیروان اویا وقت بهارات توز حشکریه نباته که حشکریه مروف آف دی خسر انا کیش بو کو رنگی خواب ده واش خو رنگی خود زر بو رنگی زر بو اشتی به ملورانه گوزه خوان بردنه که اویا اویا ها پجیانش خو وانا پجینه tamam نوکه ما پجاندینه و فاصله ما جی پجاندینه ابدنش خو ود ناو دهنه کی ناو دهنه کی پجه اوجی کلی دکلی ور شکر ما جی زانا قدر پشتی کو ما تبی هفکر ما داسر آگر نیم ساعت بسیویه نیم ساعتی که پرش هو بیا تب پجاندیه یعنی قدره کی 10-15 دقیقه تمام به تبلی هب باش طعمه خو بدنا هف نوصل راست طعمه هر تشتی تبلی ببه ويدي يجبو خوارني حاضر بد فين جا صار بهناك متى تاسا بشتي مي انكي فان جوز موزا فستقاج لسريك ويش اخي مي باجن صارنجي برانكي بجمده امي جد دس بكباب اخوك اي ام او نها بس ان لا هناك يجي بكله
Ana bes. Hacı bana berdin ki böyle bir hevra bir kere inki dici. Ev noke. He. Tamam. Nok berdini. Nok berdin bu kadar ki. Yani böyle prezede ne ki bir kasi nefetse baş. Böyle tevte da bu. Ev fasulye. Evci fasulye. Hineki de av lazım mı? Ezini kavadıcı seri zede bken. Tamam, ben hineki de av benim. Bu vanajyen berdini. Mi bana ciberdi ki tabi mi dedi berdini. Bana fındıkın. Mi bana inkici bidin ser. Tasa vakti kım tücebken. Ev goz. Bana cibayı ben. Baive. Me avayış berda ser. Tişteki ku mene xistiyetine yani ki Na. runi mali hebu. Runi mala cibine mi Em cibine ya cibira kiriye. Runi mali jiblo هناك كويه طعمه خوب دي. اوجي تمام. ود نافده بحاله. Böyle bir cibi hali qasi de pazada kabala bikele hevdu bikşine. Kemasya yine mana ma tişteki. Na. Tamam ama şovya rakin deynin ser ocağa mezin bilal vur. Daha hoş dikeli. Bikele hatta o çedbe hemice xwarna xwe esasiye amade bikina. Demayı hatiye. Goşte kadar kan sarıcı. Demek ki direce em bi aşure ve mjul bun. Lebeleydi bidawi bu. Neha dora çekirna kebaba tavaya kiliseye. Emi goşte xoş sarıncı derxin ve her oha malzeme xwe yek bi yek ve dalyan usta bu kira zırh kume despeka bername de nişan da لما تماشا بکن ام خوارنه کی پر خوش چید کن بردام دکن ما هری داوی آشورا خواب توایی تولی افکر و ما دانی سر آگر او دپیجه دالیان usta. Dedi böyle bir pije inki dir beve. Ne? Abavi. İşte yönetekin tasa. Emirakin. Merakin bavece sarnıcı böyle. Tamam. İca naha dora tavaya kilise xwarnameye esasi. Naha goşte ku emi hur bikin تقول أزي بزرخي بكشيم. كرامة زرخ لفيدري بو. كرامة ولا زمانة إنكي هور بكم ولا. تمام. باقية. بينورن أم سجارة كدي نشان بدن. براستيجي goşte ku bve kere tehur kirin tamavi hey xoştire. Despeka bername de jime bahsa wikir. تنها أول هناكي هوردكي. هوربكن جبوا قاسي كم بر كيري دا بر زرق خوش شيبه. تمام. يعني أبيا أم تشما ترجيح دكين جبر كو خوارنين كو بكيري تهور كيرن تمام يدي خوشه. daha hoş. Makine nakşinin hani. دمال ماكينة كذا هنا كدي تمام يخراد به هم سلاوی جی خراد به. راسته. آواوی دیچه هنر کدی زهاد به. تایبتی خواهند داد که گوشت یعنی مرد کاراوی یکی بیجه.
kirna goştê me li ber qedandinê ye îdî ya bi kêrê Dalyan Usta destpêkê de bi kêrê hûr kir îdî hema bê jê temam bû piştî wî dî zirx dest pê dikin. Erê em ki xwe bavêneke bêdî êdî zirq çek. Yani xwe wê li vir tevlî be. Tamam. Xweya me jî li vir hazir e. Ev malzemên dî jî wê tevlî bibe. Ya qîmaya xwe tam çê bikin piştî wî em ê li vira îsotê me qapiyane. Ew ê jî hûr bibe. Maydanoz e li vira sîrê me heye. Wan jî hûr bikin piştî wî cemil tevlihe bikin. Baş Tevlihe bikin. Tamam. Piştî wî em ê tekî tepsiya xwe. Baş e. İca dolabê. Dolabê. Nekî tûj bikin. Vê eva Kêra xwe nekî tûj kêra bikin. mezin, kêra giran. Kêra kalanî ev. Kerem. Dalyan Usta ev zırh li her derî peyda nabe. Yani malap taybet min kare. Nal malat hene bana. Malat mirov dikare çipiye piçûkê van hene ew jî Biçûkê wan hene bi her du aliyacê dikarî pê yani çûkin we ew qasa heye. Li vira jî cî pêgirtin heye li vir jî heye. ev kêra qesaba ye. Yê kêra qesaba. Ne û ê li restoran li xunta dîsa bu tê bikar anî. Erê rast e. Li lokanta yani qasab jî pir bina nayînî kar ew bi deheb kêra çê dikin. Em jî dikarin bi kêra çêkin vê care min bi Zirxê çê. zirxê çêkin. Bila dîtbariya wî jî xweş be yani. Ne tê xwe lê bikî û ca bikişînî ya. Heye bikişînîme. Tamam. Wekî din ev îsot niha nake. Na nekevek em ê bikin wextê ku me tev li hev kir wê çaxa em ê têkin tevî. Ka dest pê bike. Ka encam bibînin. Temaşevanên hêja di vî xwarinî de ciyê herî girîng amadekirina goştê û bi kêra zirx Dalyan Usta hunera xwe wê dûr de jî nîşanê me bide em jî bi heyranî lê temaşe dikin. Bi rastî jî karekî hem zehmet e hem jî ji hêla dîtbariyê ve jî mirov dikare bêje cî kîviye girîng heye di çêkirina xwarinê de. Em yek bi yek bibînin Dalyan Usta kavê goştê çawa wê hûr bike. Dalyan Usta ez karım ez jî deneme bikim Ka tu jî were were lê binêre. Fakat kêr yani a ji vir pê ve tê xebatkirinî viyale pir zêde ew neke bûyî ku lêxê awa bibire. Tamam. Aw ham biro digire. He. Karekî zehmet e. Aw nabe. Yani bi rastî jî karekî zehmet e. Yani yoksa li gorî ku hûn dibînin xuya dike ne hêsane. Dalyan Usta jî xwe ne eciba dezê divên biro. Kêr ana wek meselet xiyar çêkî, firengî çêkî, maydanoz çêkî dikarî ama wisa ser hev bibînî çêk. Ama ev nabe. Ev nabe. Wextê tu viya goşt hûr bikî, tu gere ev bikî. Yani kêra xwe Ev ya jêre hostayî lazim e. Ya vekirî ew e. Yani herkes ev ya vî zirxa herkes nikare bide xebatkirin. Dema we xwestin vî xwarinê li mala xwe çêkin em qesab goştê xwe bistînin bidine hûrkirin bîn. Awla. Zirx zahmetiye, bi zirx zahmetiye yani. Ji me re em nehîn bûne yani ji me re hinkî rahat e da. Tamam baş. Ez mesela wextê kêra xwe lê dixê awa dibirî. Awa diçe, ser diçe yani dibirin. Mesela wextê tu awakî bikî qîmatê cûtin. Yani nayê birandin ya. Yani dicû perçêq. Ha nabe nexweştî ha. Tamam. Em mirov divê nan ji nan pêja re bihêle. Ji hostayê wî re bihêle. Ji ber wî yekem xwe dibine alî. Karê Dalyan Usta'ya. Tamam.
از بیم ایدی اما بیجه تمام بود نه صدا بسه. بسه گوشت ما هورکردنا وی بس تا امکه کی مزن بردا اف قدره که تو اما بیجه پیوی هورت کی زحمت چی کرناوی میجی خود جربام نکاریمه راستی جی اما هیچ نقدیایی لیبلی نسا نه بیا بس همه هنکی به ایسوت راجی مایدانوس سیره وانا جتی هورت کی وارجی زرق کی دزر قاره خنج بو قاسی پاشی تبلی هم کی وان تمام ابیا تمام گشتیمه خاطر باوجه دولابی برن کی هر بگیر حتما وانه هوردی که تمام از بیا هم اگ بکن لا خو بگیره ها تمامه نهایی جا ما گفتم سبزی خور بکن سبزی خو مهور کن ویژه دست پی بکن مایدانوس بینه تمام قفدك ببغدانوس بس ها بس پر زیده نمونه کنم بغدانوس چی خوشه طعمه کی خوش ده خورنا و ام بیا جوی راکن بلا نبه انگلشتره ابدا جوی راکن اویا از جبوتا حاضر بکن بیش وانجی هنکی همی یجه درخ تمام ام بیا اواوی جه درخن نواوی جه درخن اجي اليكاريات بكم دابا راس اشتري بكيلو شوك بدا بدا كيلو ابي والله اشترى به تماشاوان هجا با اوای کی دست سیوک ام چیکرنا تاویا کلیسی بردوام دکن ام دخوازن او ما ایدی خوارنا ما ایدی بداویش برکو هم برچی بونه هم جی ام مراقا طعم خوارنی جی دکن نها بغدانوسو ایسوت چی و ناو هف ناو گوش خود بس برزيل بس وكي دي سيري مالفر هي هذا سيري تمام ديسا دست بكر كيرا زرق دخبته طبيعت كاري بكيري بشينا ولا طبيعت كارم چيك كاني جاركي دي خب جربيم دي ولا ازده باورم ديسا زحمته هم جرانه هم شوازي زرقي ماجي جرانه اساس الي اما في اوي تشي كله بلي جفي يعني افتني نبسه دفي مروف حاكمي يبجي نعم حاكميات جيره لازمه يعني بيجرتنا زرق جي بر önemli mesela gele abi virgri hani ker vir te şokulandı vi hala ne şokulandı ya kat çek bir klası çek bla deve kirah temiz لا مش بيجي ببار مين دانيال usta yani elbet مروف çıkas tiştahin به karbe çeke باشه لبلی هستای وی دماغ جی کلی هستای وی جه هم مروف وزیده تبی تشتانه که هی باشتره داليان usta خويدان بسركت والله زحمت بو زحمته نه ما خويدانات باقش كر لبري نظام ميچا حق اما كاتب قالك سپاس شنو بصراحه gerçekten yani براستي جي كده كي مزنه ديد بر خلاص بوني از باورم عندك ما پشتی کو قدیا ایدی می بیخته تبسیه خاله نه آره
تشتكي كتابكي مايه نابیه تماما نهانكي لهف بدي ام تبسيا خو آماده بكين نها داليان usta tavaya kilise di tine heri davi pişti kut tepsiye de bicibu tişteki di heye kutum ki امی ha hanek pivaz پیواز امی بسر pivazı mecil verine hanek pivaz ve serdeyni vakidi tişteki di dana ser کایم دکایم فرنگی عجب نسه فرنگی که آف دکه ام دو بره خوش به پیجاندنه pivaz bası پیواز بس tamam yani mro fazla kartol پیواز فرنگ فرنگ mro isot ها وانا جمرود کار باویجه سر اره لبلی پیواز متبیجی بسیویه بلا آف نکه ناوی ابج بوچه جبوی که گوشت بپجه yani ortada dema ne kutje dicive hevna Ge hevdu, em de böyle vek dilim hevdu bqate. yani diki çar perçe jibo ku ev goş ne necive Nece hevdu ha. tamam باشه و جی جبو مرافت کاره بیجه نقطه کیویه گرینگه تمام دوین آفبری ده ما آشورا خوابنی گرتیه Maşure xwana شتی bin. کمویا آویت فرنه Ha. امی آشورا جی دی جبو سار بکن امی او بکن Maşure xwana mana bin bikin tasa. tamam ama tepsi ama Tamam. جبو چونا فرنه Hazır. آماده تماشاوان این هیجا براستی پرخوش یادی که چه کرنا هنه کی زحمت بو لیبلی ایدی یعنی و زحمتی جی بین چبر کو طعمی خوش Ha. Zahmetiye. چه کرنا زحمت دیه Rast. ام یکی بین زمان گاوه کی دیه بیدسا به هفربن وکی هند بینن براستی جی پرخوش چی بیه گاوه کی دی دمی هم آشورا خو باویجنه سارنجه و پشتی کو افش فرنه جی درکت امن سر سفره جاله کی دی هفودو بی تماشاوان هیجا و ام هاتن داویه من خوارنا خو چیکر من آشورا خو چیکر و من دانی برخو ایدی دما هم دما تام نرتناویه و هم دما خاطر خواستنیه دالیان استرم سپاس کن براستی رو دیسا دو خوانین هیجا جبو ما چیکر تاویا کلیسه و هر وها آشوره مگو ام دمها محرمه دنه آشوره جیکیوی گرینگ هیج بروی آوی ما خواستم چیکن دالیان استا گوتنی تیه Aşure meçekri hazıre o kilis tavacı hazıre. Kad xazem jal tamay binir çıka çavana. كات سرвиس كاش بوما ام الطعماي بنيرن براستيجي ام برمراختكن جلكي زحمتي برددي داليان استا جبركو
هم چێکردنەوەی ئەو زرخاک و لێدا و هور گۆشت هور کرد بڕاستیژی کارێکی زەحمەت بوو لێبلێ سەرکەفتی بوو پڕ خۆشخویا دیکە نەهانجەم تاماویژی کەم تامای بنێرن ئیسۆتێوی گۆشتێوی تام خۆش بژەیە تەوامی تەمامە تە پیوازجی دانی بوو سەر ئەمێ نەها جا بنێرن کا ئەف خواردنا ئەو چاوەچێبیە پڕخۆش ئاوایی یعنی وسا خویایە بڕاستیژی تامێکی پرجدا و پڕخۆش ئەف گۆشتێ تەخستبوو ناوێ گۆشتێ حیوێنێ گۆشتێ بەرخای گۆشتێ دەوارە خەو دەوارا بوو و هەروەها بوان سەبزێ ناوێرە بە هەورە gelek xweş çêbûye awayî hêj nav de ye belê birastiîjî ji xwe donê wî yê xwezayî bû yê dûv bû ji xênî wî zêde me don jî bikaranî tenê ji bo binînegire binî da em dîsal tama wî binêre dî dema xatirxwestinê ye yani me agirê kêm hêdî hêdî bibêje me tê de çêkir ji bo qasî ku hinkî qalin de ama pir xweş bijiya ye gelek xweş çêbûye tama wî jî pir xweş e av e yani ziwan e bîye destê te sağ be em her wiha aşure aşure jî tama wî binêrin ka çiwan e tamam ev xwarnaha gelek nebat hatine cem hev û tiştekî vî rengî derket bi rastî jî gelek tiştek xwarinekî pir xweş çêbûye yanî ev ya wek mirov dikare şîranî di ber xwarina de bixwe tiştên bihêz di nav de ne mirov dikare wek xwarin bi serê xwe jî bixwe serê subeyekî yan nîvroyekî yan êvarekî qewata yani xwarinek bi qeweta mirov dikare bi her awayî bixwe mirov jî têr jî bixwe û gelek xweşî çêbûye destê te sağ carekî em spas dikin û her wiha em dibên carekî dî me hostayiya te dît carekî dî em bi bernameyekî dî em hatine cem hev em ji bo wî awayî jî spas dikin temaşevanên hêja îdî dema xatirxwestinê ye me her du xwarinê xwe jî tam kir her du jî bi rastî jî gelek xweş çêbûne li malê belkî bûyî şêwazên ku me çêkir hûn nikarbin çêkin bi zirx û filan û wekî din hûn dikarin li qesaba xwe goştê xwe nehûr kirin tiştê dî jî ku tevlî dibe hûn bi xwe jî dikarin hûr bikin yan jî li makînê bidin tevlî bikin wê xwarinekî pir xweş were derkeve em hêvîdarin ev xwarinên ku em çê dikin hûn jî li mala xwe çêkin bi ji mêvanê xwe re servîs bikin yan hûn bixwe bixwin em dibêjin ser navê ekîba nan û dan vê hefteyê jî carekî dî min di xêr û xweşiyê de dem baş bi xatirê we dê kerem kirin xwarina xwe bixwin dem baş